iminota dufite mikeya kabisa, ntago ari nyinshi cyane, ni deal ebyiri zonyine kandi bivuge gahoro hatagira n'umuntu byumva. Deal ebyiri zonyine dufite aka kanya, abakinnyi babiri barimo kuba bagira gute bava mu ekipe yabo. Rasmus Hojlund agiye kubava mu ikipe ya Manchester United. Ese hari ikipe ya Napoli, Leipzig, AC Milan ndetse n'andi ma ekipe agiye atandukanye. Umusore rero baramushaka kuba bamutwara kuri ku nizanyo, ariko we ngo kubagera ku nizanyo ngo bakaba bazashyiramo obligation to buy, cyangwa se kuba bazamugura burundu. Umusore akaba yifuza kuba yaguma mu ikipe ya Manchester United, umusore witwa Rasmus Hojlund. Rero ngo akanya kariko kose hatagize igihinduka araza kwasohoka mu ikipe ya Manchester United yerekeze mu ma ekipe agiye atandukanye. Ikipe iri imbere imwifuza ni ikipe ya Napoli, ariko Leipzig nayo iraho hafi, ndetse n'ikipe ya AC Milan n'andi ma ekipe agiye atandukanye. Rasmus Hojlund rero ngo akanya kariko kose araza kwava mu ikipe ya Manchester United yerekeze mu ma ekipe agiye atandukanye. Rasmus Hojlund ni umusore ukina ikipe ya Manchester United. Kuva Manchester United yazana uwitwa Benjamin Sesko, ni ukuvuga ngo Manchester United yahise ivuga ati Joshua Zirkzee cyangwa se Rasmus Hojlund, umwe muri abo ngabo agomba kuba yasohoka noneho kugira ngo bagire gute bajye gushaka playing time. Rero umusore w'umunya Denmark witwa Rasmus Hojlund akanya kariko kose araza kuba akerekeza mu ma ekipe amwifuza, cyane cyane ikipe ya Napoli ngo niyo imwifuza cyane kuko nifite gahunda ihari. Rero Hojlund akavuga ati ndaguma mu ikipe ya Manchester United. Reka rutegereze turebe ko biriza kuba bigera, ariko igihari nuko uyu musore araza kuba yasohoka kuko Manchester United ntabwo yatunga abataka batatu bane mu ikipe imwe. Rero reka dutegereze turebe ko biribuze kuba bigenda. Indi deal ihari deal ihari yindi ni umusore witwa Eberechi Eze. Mu makuru twagarutseho twabonye ko ikipe ya Tottenham Hotspur yari ihari ishaka kuba yamutwara, ariko uyu munsi kuva uwitwa Ben White yavunika, uwitwa Kai Havertz yavunika mu ikipe ya Arsenal, deal yamaze kuba yarangira. Uyu musore yamaze kuba yakumvikana n'ikipe ya Arsenal. Umusore witwa Eberechi Eze agiye kwerekeza mu ikipe ya Arsenal kuri $60 z'amapawundi nizo zigiye kuba zamutangwaho, noneho bakazongera $8 zizaza nka add-on zika $68. Eberechi Eze rero ku masezerano y'imyaka 5 akaba ariyo agiye kuba yasinyira ikipe ya Arsenal kugira ngo akomeze ayikinire. Rero kadutegereze turebe ko biribuze kuba bigenda, ariko ikintu gihari nuko uyu mugabo Eberechi Eze akanya kariko kose araza kuba yagira gute, araza kuba yaba umukinnyi w'ikipe ya Arsenal bidasubirwaho, kuko $60 ikipe ya Crystal Palace yazemeye, igisigaye ni $8 bagiye kuba bakumvikanaho uburyo zizagenda zishyurwa. Eberechi Eze mwibutsa yuko akina ku myanya igiye itandukanye. Kuri 11 arahakina, kuri ngibumoso nyine ku mwanya wa Martin Odegaard, ku 10 kuri attack nka False 9 arahakina, ndetse no kuri nimero 7 ndetse no kuri nimero 8 arahakina. Ubwo rero karutereze turebe $60 nizo zigiye kuba zamutangwaho. Ikipe ya Crystal Palace yamaze kuba yazemera, hasigaye kuba bakumvikanwaho $8. Byose byarangiye muri iri joro ryagize gute, ryaduhaye inkuru zitangaje. Ntabwo twendaga kuba twaza aka kanya, ariko twavuze ngo ntabwo twaratabagejejeho iyi nkuru. Eberechi Eze agiye kuba yakaritsa mu ikipe ya Arsenal. Tottenham Hotspur nushaka kubishyiramo X kuko ntabwo aza yerekezamo aka kanya, agiye kwakaritsa mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Eberechi Eze rero tumutegereze kuri shirt number 10 mu ikipe ya Arsenal yazajya yambara mu mugongo. Agiye gusinya amasezerano y'imyaka 5, agiye kuba yajoininga abakinnyi bagiye batandukanye b'ikipe ya Arsenal baje va mu gihugu cy'Ubwongereza, cyane cyane umusore witwa Noni Madueke, Christian Norgard ndetse n'abakinnyi bitwa Kepa Arrizabalaga baje va mu ekipe mu gihugu cy'Ubwongereza. Nawe rero akaba agiye kugira gute yajoininga ekipe ya Arsenal de Gunners. Eberechi Eze ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal next season. Niba umufana w'ikipe ya Arsenal ukaba utarakoze subscribe, ndakubwira ngo amakuru nk'aya ngaya azajya agucika. Bye bye, ijoro ryiza, na hejo turaza kuba tureba uko byarangiye, uko byagenze byose hamwe, ariko igihari nuko test medical azayikora mu minsi mike iri imbere.